Escolta, fill, que fa temps que jo i el teu pare no anem a sopar. I he pensat que avui seria un gran dia per anar-hi. Què et sembla? I tu te fas responsable de la casa, avui. Doncs ara sí, anirem a sopar, perquè és l'aniversari, saps? Sí. Jo me'n vaig a tornar al pro. Ah, sí? Us volia dir que, en plan, bueno, serà millor que deixi de fer el gilipolles i podré fer el sopar.
1,5. 2,5. 2,60. Merda. 2,60. Tretze amb 10. Quavigeotèrmia, la millor empresa de geotèrmia de Sant Gregori, de Girona i de què collons, de tot Catalunya. Quavigeotèrmia, la millor empresa en, adivineu què, geotèrmia. Truqueu ara al 666 i tindreu una oferta del 12%. Ian, saps què és quavigeotèrmia? It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out. Ian, necessito la teva ajuda. Has d'estar molt concentrat. El guarda cada 8 minuts entra a casa. Així que l'has de gestiure durant aquests 8 minuts. Vale? Molt important. Confio en tu, campió. Fora de la meva puta casa. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird, yeah. Normale! Bones. Adéu. Esta casa m'odia. Joder. Hòstia puta, és immens. Merda, només em queda un minut. Puta. Joder. On estaven els diners?
Puta, una 3DS molt mítica. L'agafo. Puta. Bones. Merda, jo que volia els diners. Al final no vam aconseguir els diners, però vam aconseguir algo molt millor. La grandesa de saber que érem els millors, el poder per creure'ns invencibles, la capacitat de robar el tio més ric de Sant Gregori. En conclusió, que som els putos amos. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Pull him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. minute. Who are you? Hey, Yeah. I think I have something you can show me. Sure, what is it? No lo puedo creer. ¿Qué haces ahí? Señor. Mamá, mira que Camilo dijo una grosería. ¿Qué dijo? Boom, bang, bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo.